Owe gari emi ye gberi emi o ma suggestion wagbon. Aga wu ekwoma ana kasa. Wa esoma wa we wa jo iwo kikpi aniro kikwe so nero no line mo. Aga kamu wa esoma wa ni filling station or ring road ni amwa ra hotel no wa re no resakmo bar road. I setting ame hotel ni ye sono. Ukmo edomo wagbon. Ukmo ouji. Ukwegbe ouji wagbon. Adere na ya e uwa gbovo meba. Iye dasun. Iga ize weso. O unoru wa koni. No jebe ho oga e otomu wagboto uwa to buwa ke ila jeda wage ifa ati gbo owo kun wa ke we no wa do ogun awawe oko Aghameyauorfe odo wo wo kan me na son. Ege ni do kam we wo pe ayi oga warrant I do anything that please me. If for example unda owo ma moma no wari ya tie bi mako no wari ya zago were hian no wari ya nyunyu me no makeke eri mayedo. Now let me go straight to the reason why Ambassador present tonight on this great show. Zona no roto. Since then, eri no yameta o ibude ni mebu no wa meke na eri no vije setting woma Ivije no kwe ovije na tosi. Ivije ni mae negbe. When tama wena anybody comment wrong, I don't watch comment, but my admin is going to block you straight off. Wagati ebon egbuwama. Instantly my admin will just block you straight off. Where yet watch Ambassador. Where you setting you watch him ugba when name musina where me share this video. So if you don't know me why damn me oh this one a video ni kan akpe ma wabutana na ko so boyo kere ma kan akpe gbe no wa ge mi no sunu na ko ata okadokade e mama ke sun ebutana wagai etido we saga be idori bude no wa ruda imani bun iya ma heaven na ya gun a iya education iya mo nyime iya gun pra. So at times people like that they need education from who knows it better than them. John Iselo. Yes, omani ki an pe voice e na. Yon Christopher Iselo gbe ni me ki an tie Iselo wu kasona ipa Iselo mi ame Iselo gbe. Iselo sowo no la igbe wagbon e ke no riri aje. Yon tie be platform owo kan pare eyin mi owa. Ni maya yun no gbe kola. Ni meri seti se no ruda do we iwo ma gbe walege. Veni meri zo sena veni gi gbase veni gi mose sena oke ni ewo ame buwebu. Veni managi ewo ame buwebu uge go jano no ogi ame. So igbi I money veri oni ni a eladia unu me. So ana miewe okbiana na tie Iselo gbe no yi Iselo guke na pa Iselo mi ame Iselo sogo. Isele ahian to wagbon. No ye ni ebedene na ona waran na ranwe ona tie ye shore eyimi owa locally no as ono gbekola ona wa mu ovijere ona ye bet ona ya gbo vije ona gbo ko vije seya o ma yete dime na Ambassador nda e no kama wagbona e o ma gun ayi o ha mari moriri ma mu eri selugu no wati Iselo gbe no re e Tarragona we gbo Spain ona do sweni sehi me Ambassador you we uwe mi teme no ga atani
uwe me no ma ke ni veni nare o wa me tutago me wo me kia ena we na okeke ni dori ibude ne e saga iwe saga ibude e wa me ni ari ne e saga so wa dan me ho ve no vije do ya gbo vije he no wa be ga vije ni mu e vije gabe presenter abi vije no setiria owo vije no pe akowo kan wo zaga ene na o ya kwa boge no hin abuto na o vije na e preach vege ya ma e therefore iwe ni ma neru do salobwa ni ma ga mo vije dan o viju we can turn your best enemy the next 24 hours o viju e agbona vije na Oviera can turn to become your worst enemy. Waghenotaghata Bamego. Agbe social media no iladiana. Oviju where can hide and be your misfortune. Oviju where can hide and be calling social media presenter. Or Aghameyauorfe ni ayak boys and say. Na rije na la dio moya call itself. I give me more dance on your call. Awe bera me venya na rudaira me era me manyi dame say. Osabwa na egi ma yeki obi ma bi omodan. Osalobwa no la onegi magamo ovije dan. Ovije no hue. Ovije no mane gbo. Ovije ne nwaro toto woe. Ovije na tosi. Yenoge Iselubu. Locally known as Iselogbe Christopher no re Tarragona ve gbo we spe odo. Saga u. Iwe saga ido advice Ido advice eti we saga. Mega we saga cannot be like this on the field. Ni mena we saga yana mi mefona. Ni na mi we saga yana gbori amena. Ime give you one wag bina me aja me kan ruda we saga. Itutago me vo ikame kan mi teme nuga ata. Una wak ba Iselogbe na pa ona ya mu egbe rai. Ona mu egbe je. Ona mugiovia imi ogwa ovi okakere no ga la loko la le sagen bakara ona ya mu apa ne gbe ona mu fua ama ewe Iselogbe okawagwa lowo ko vi je kiane wa bega agbon aneru na ga mo vi je no jolos o vi je no jolos ni nu wewu e okan aje no ri ewo ko ri Sajo vije dan la maru re veno je na ge John Iselogbe yo ni ti Iselogbe na no make na yin ka locally known as Iselubu Isele mi am Iselo sogo Isele pe ti o mi no ga la egbe bo ikame ka we mai we je ege ni me ya stay in Madrid venu we je ni e pichu we gbe me ma venu we gbi won se ni u me me a o e working okay, who beg me when you na rudoni wa onuri isekameni. I never know why men go see the heavy men like them. Even though you the heavy men like you go heavy round for action. Say no, I like this guy. No be say heavy round make you call a lie against him. What will be your problem? You dey abroad, I dey abroad. If you baff, uyo iwo problem in me because he beg a picture where uye wo ofen. Uye wo ofen. I say, what? This is the guy calling himself Iselogbe living in Tarragona? This guy living abroad? No ye conductor na, no ho na, no mama gba ekun. Measuring my name, ambassador. Can you place your network on social media? Let's see your network or your net worth on social media. Ide do pe kinu do velu ya do mu egbe we ya gboto e mota ama e na we obo kan ti were bright e na una no re London obo kan e go ga ru o we never know. It is on record here. It's on record here. Jealousy everywhere, my sister Elisamwe. Make una come see fake brother. Fake brother. Make una come see fake brother.
locally know as he sell ogbe based in Tarragona. If I have go on the social media, okay, now you want to popular. Who popular? When I'm we mana you na ma banwane. When on my banwane, you want to come a popular. You want to make name. You want to popular, and you said you want to popular through ambassador. By measuring my name in your nonsense. Beni mena waro wame tutago men. Ima kagu egwa de. Ima ewe de. Ima kenuna selogbe. Ibege we upomagba we kun ewi fi opanu je ewi fi eni oye na ge 2 yard. Ukukun ye gbe oya ye nine re uyoba onu we re dare. Do ba no bi onu na tuela mogun. Uwe meme I selogbe. We ma school Facebook me ya lao. Ambassador Aghameyauorfe, go and school my Facebook from the starting to the end. No ya ready hiwa. With you we join your 3,000 naira ni. A video on manager with you. Kayaje bwe gimene.